روش باش والو گودارن هجام بخیر هاتن خلقانو ایرو امی تیپی خو بداوی بکن لا لاو لال لالش لب لاش لهف خستن لهوانین لیدان لیکرن ما ماست ماف مال مجی میوان مان مهرکرن مشین مشاندن نه نان نیو نو نا نه ناو ناس نال نرین نرم کرن ناسین نویسین او تیپک دنگ دیره تیپین دنگ دیری دریج اپراسیون اوده اول اورکش دوتن فروتن گوتن دوماندن پجی جوان تیپین بده آوای بلیف دبن باواکی علمی و باواکی نه علمی اما دنا خو بدن بلیف کرنا وان گوتنا و مراخی ابکه پره پر پادشاه بینوس پل بز بار پاراستن بیروز کرن پرچه کرن پالدان آنها پل و بز پل باواکی حشک دردکبه باواکی علمی بز باواکی نرم دردکبه yani adı avaki nehlmi tipa büde qad qar qat qir qura qatandın qir kirin qır kirin qadin qadandın ra rol raq rav raş roj re rih rah رابون راکتن رونشتن روین سینور ستون سوند سرمه سست ستاندن ستران سوتن سوار کرن شیر شیر شر شور شور شف شه شکستن شوشتن شوتین شاندن تیپا می چارا جوان تیپی گفت آوه بلیف دبن تیپا تی عندنا آقا بدینی بی چاوا بلیف دبن تا طاف ده در تی دیر دو دوج tevdan dalkirin talankirin davandın ev ti u tir ti bavaki heşk dert keve vakti emrod bir ti dava ave bike mesela bavaki hilmi dert keve tipate gotna bdu de tir aksi ruhun bavaki nerim bilev dibe ama car lisera ana misakinin tipa bdu de tipa gul قل گه ده خو افتیب نایل دسپیکا گوتنی فر زحمت گواشتن گوشتن گوهراندن جی تیپین دنگ دیری کرته وکما گوت ها او جی تیپک دنگ دیر لیش تیپی دنگ دیری دریج اور زو رو مو دو چون جوتن بون ve bun hunandın ve valahi vır ve şarti ve miri ve dan ve kirin ve şartın ve velat ve kevi vakt vır veşin veşandın
وستان وەنداکردن خە خەلات خەبات خەو خواردن خوێ خەبەتین خواردن خەیدین خەیداندن یە یار یەک یەکیتی یەکژمار یەکبوون پەیوین پەیواندن زە zivistan zuha zelût zirne zîvirandin zan zanîn Bi vî awayî me her stûyî û yek tîpên me yê Kurdî danasîn. Tîpên dengdêr û dengdar me ji hev cuda kirin. Ê dengdêr jî me cûreyên wan nas kirin ê kurt û dirêj. Xeleka me yê bê em ê li ser her çar tîpên hilmî û nehilmî rawestin û pevdenga Kurdî bimîn xêr û xweşiyê de. Heger kêmasiyê me hevin jî û karin bi alîkarî kêmer bikin ji me re binivîsînin. Gelek spas.